Ndagusuje kandi nkwifurije byiza ahantu hose hatandukanye wowe shuti muvandimwe ukunda ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel yanyu mukunda muri benshi yitwa Mboni TV. Nge nitwa Jabo Marashimba ikaze muri aya makuru. Reka dusubire mu burasirazuba bwo hagati ahakomeje kuvuga intambara ikomeye cyane ikomeje kuza Amerika kufatanya na Iran ndetse na Israel, intambara ikomeye cyane nyuma yuko basinye amasezerano ndetse n'agahenge kumvikanyeho n'impande zombi ari Amerika ndetse na Israel ndetse na Iran. Kugeza ubu tuvugana Netanyahu ntago ari kubyumva neza, nta nubwo babyumva kimwe kubera ko yakomeje kuba ibitero bikomeye cyane ku bihugu bitandukanye cyane cyane muri Liban, kuko yatangaje ko Liban agomba kuba yicamo kabiri igacikamo ibice bibiri kubera ko ikomeje kuba irimo umutwe witwaje intwaro wa Hezbollah ndetse ufasha ngo igihugu cya Iran, nkuko Netanyahu avuga ko azakomeza kurasa bikomeye cyane nkuko uyu munsi yakomeje kubigenza, kuko hari misile nyinshi cyane zakomeza kwitura mu gihugu cya Liban zo mu gihugu cya Israel, ndetse kandi Israel yavuze yuko izakomeza kubarasa igihe cyose kugeza bitarangiye, kubera ko kano gahenge ngo ntago kareba igihugu cya Liban, ngo ni igihugu cya Amerika ndetse na Iran gusa bireba. Trump kandi amaze gushimangira yuko iyi ngiyi ari itsinzi ikomeye cyane agezeho, nubwo abandi bamushinje gutsindwa gukomeye cyane ndetse nuko yaba yamanitse ngo amaboko, ndetse bakavuga yuko Iran yo ngo yatsinze kubera yuko ngo Trump yapfukamiye igihugu cya Iran, ndetse abasaba yuko bafungura umuhora Hormuz. Nubwo uyu muhora wa Hormuz wamaze gufungurwa, ariko amato amwe namwe akaba yatangiye kunyuramo, ariko nanone hari andi mato menshi yangiye kunyuramo nubwo wafunguwe, kuko amaze kunyuramo amato agera kuri 2 yonyine kuba wafungurwa, andi mato menshi yangiye kunyuramo nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye. Bivuga ko nubwo bivuga ko wafunguwe, ariko ngo ni inzira isa naho ikigoranye cyane, ndetse kandi ko gikomeje kuba byagorana cyane. Trump kandi yashimangiye ko Amerika ndetse na Iran barimo bakorana cyane bya hafi, ndetse ko bamaze kuba inshuti z'akadasohoka, ndetse ngo bamaze kuba ari abantu b'inkoramutima bya cyane nk'uko Trump yabiganiriyeho cyangwa se bitangaje. Hari kandi abasenguzi benshi bavuga yuko bizatwara igihe kirekire cyane kugira ngo urujya n'uruza rw'amato mu Hormuz rusubire nk'uko rwahoze, ndetse kandi kugira ngo byagenda neza nk'uko byakagombye kugenda, nk'uko abasenguzi benshi babigarukaho, kuko ari byinshi byamaze kwangirika kandi bimaze kujya ku rundi rwego rukomeye cyane nk'uko benshi babitangaza. Ikindi nuko kandi impamvu uburyo Iran yirwanaho ngo bushobora kuba bwaba inkomyi ndetse intandaro ikomeye cyane mu kuba yatuma kano gahenge ndetse n'amasezerano yoherezwa ku buryo butandukanye, bitewe nuko ngo Iran ifite uburyo yirwanaho ndetse initaho cyane n'uburyo bwawo yashyizeho kugira ngo yirwaneho, bikaba byazatuma igera kuri cyane. Ibi ngibi bishingira kuba Iran kuba yariciwe abategetsi benshi bakomeye cyane mu ngabo zo hejuru, mu gisirikare, mu idini ndetse no muri leta, ariko kandi igihugu ntigicike intege. Bose bashimangira ko ari uburyo bukomeye cyane buzagora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel kugira ngo agahenge kabe kagerwaho, kuko bavuga yuko buri wese ari ukomeye ari uworoheje abazi ibanga igihugu gikoresha kugira ngo abe yakunga mu buryo bagenzi be bapfuye basize, ndetse akomeze kuba yakomeza aho abandi bari bagereje. Umuyobozi kandi ukomeye umwe mu gihugu cya Liban yasabye ubufasha bukomeye cyane bwo bitandukanye by'inshuti kugira ngo buhagarike misile zitandukanye zo mu gihugu cya Israel, nk'uko Israel ikomeje kubavishaho misile zikomeye cyane ibisasu by'amoko menshi. Asaba ubufasha bw'ibihugu bitandukanye by'inshuti kugira ngo barebe niba koko Israel yareka kubarasaho bya buri kanya, kuko yohereje misile zikomeye cyane kandi iz'amoko menshi. Yifuza ubufasha bukomeye cyane. Ubwato kandi butwaye ibitoro bwagaritse guca umuhora wa Hormuz nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru bitandukanye bya Iran. Ivuga yuko nubwo uyu muhora wafunguwe, amato amwe namwe ari gusa ngo yemerewe kuba yanyuramo, atari amato yose nk'uko byatangajwe. Ibi byose ngo bwe mu buryo buvunaguye. Reka turebe mu buryo bwihuse cyane ngo bwire ko Amerika ndetse na Iran bemereje ku gahenge k'ibyumweru bibiri gafite ibisabwa cyane cyane hamwe no gufungura umuhora Hormuz nk'uko byagarutswe n'impande zombi zitandukanye. Kugeza ariko ubu ngubu ubwato butwara ibitoro bitandukanye bwagaritse guca umuhora Hormuz nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri Iran, kuko byabitangaje. Ibinyamakuru byo muri Iran bivuga yuko ubwato bitwara ibitoro byagaritse guca umuhora Hormuz, ndetse bugahagurika mu buryo bufatika. Nta bwato na bumwe buri guca muri uyu muhora mu gihe Israel irimo gutera ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Liban, bityo mu gihe Israel ikomeje kuba ibitero kuri Liban nta bwato bwaheruka bwaca muri umuhora Hormuz. Ibitero kandi bikomeje ko byagaba kuri Liban birakomeye cyane kuruta uko mbere byari bimeze, ndetse na mbere yuko agahenge kumvikanwaho, ndetse na mbere yuko byari bimeze, kuko Israel yakomeje kuriza ibisasu bikomeye cyane muri Liban. Ivuga yuko ikomeje kuba yahashya imitwe yitwaje intwaro ya Hamas ndetse na Hezbollah ikomeje kuba yafasha igihugu cya Iran. Bivuga yuko rero Iran yamaze kuba yemera yuko yahorera mugenzi wayo cyangwa se abafatanyabikorwa bayo muri Hezbollah kugira ngo bataraswa n'igihugu cya Israel. Bityo rero ngo kano gahenge kagomba kumvikanwaho kugira ngo igihugu cyose cy'inshuti na Iran ntikibe cyaraswaho, haba igihugu cya Liban n'ibindi bitandukanye byose byo kuba byaraswa. Gusa Iran ivuga yuko mu gihe
Israel ikomeje ko yagaba ibitero ku munywanyi wayo wa Libani ngo nta bwato n'umwe bwemera ko bwanyura muri uyu Hormuz nk'uko Iran yabitangaje. Kwemerera ubwato ubwo ari bwo bwose bwo guca muri inzira ya Hormuz ni kimwe mu bintu cyane bihamye mu masezerano yo guhagarika iyi ntambara hagati ya Amerika ndetse na Iran bamaze kumvikanaho, cyane ko Trump avuga yuko kuba imihora Hormuz wafungurwa ngo ni turufu ya mbere ndetse n'insinzi cyane kuri ikomeye cyane. Ariko kandi ikinyamakuru Fars gifitanye isano n'igisirikare cya Israel, Islamic Revolution Guard Corps cyangwa se IRGC, cyavuze yuko ubwato bubiri nibwo gusa bwashoboye guca muri Hormuz. Ubu bwato nibwo gusa bwacamo buherewe uburenganzira ndetse n'uruhushya n'igihugu cya Iran muri kino gitondo gusa kuva byakumvikanywa. Iyi nzira kandi ikomeje gufungwa ndetse by'agateganyo cyangwa se by'igihe kirekire mu gihe Israel ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Liban. Ikinyamakuru Islamic Revolution nacyo kivuga yuko inzira zahagaritswe zo muri Hormuz zicamo amato atwaye ibitoro bitandukanye, ndetse bivuga yuko ibyo bifitanye isano nuko Israel yakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane kandi byinshi ku gihugu cya Liban. Rero ngo mu gihe Israel ikomeje kugaba ibitero kuri Liban, ntabwo Iran yiteguye kuba yafungura umura Hormuz nk'uko byatangajwe. Hacyumvikanye ubwahenge hagati ya Amerika ndetse na Iran. Ingabo za Israel zivuga yuko zizahagarika ibitero byose kuri Iran, ariko yuko zizakomeza kuba zagaba ibitero byinshi cyane kuri Liban, ndetse banabitangira ko bega muri iki gitondo kuva amasezerano yasinywa. Ingabo za Israel EDF zivuga yuko zagaritse ibitero byose kuri Iran zagabaga, ariko yuko zakomeza ibikorwa byose bya gisirikare ndetse na operasiyo za gisirikare mu gihugu cya Liban. Mu itangazo ingabo za Israel zasohoye, EDF rivuga yuko zagaritse urukurikirane rwose rw'ibitero byose mu gihugu cya Iran, ndetse ko kugeza ubu ngubu yatanze agahenge ndetse hakurikijwe amabwiriza y'ubutegetsi bwa politiki. Kino gisirikare cya Israel kandi cyongeraho yuko cyiteguye cyane kuri rwego rwo hejuru gusubiza mu buryo bwari bwo bwose bwo kwikorera mu gihe habayeho ibikorwa byose byo kuba byaraswaho n'uwo ari we wese, aba Iran cyangwa se Liban. Ariko kandi ku mutwe witwaje intwaro Hezbollah ufashwa na Iran nk'uko bivugwa muri Liban bukomeje kuba bagabwaho ibitero bikomeye cyane igihugu cya Israel. Iryo tangazo rivuga yuko EDF izakomeza ibikorwa byayo byose bya gisirikare ndetse na operasiyo byose bya gisirikare byo ku butaka bigamije guhashya uyu mutwe wa Hezbollah, ndetse ari ibyo ku butaka ndetse no mu kirere kugira ngo bahangane byimazeyo n'igisirikare cya Hezbollah cyangwa se umutwe witwaje intwaro. Nyuma kandi y'agahenge kumvikanyweho nuko muri Israel umukuru umwe utavuga rumwe n'ubutegetsi muri kino gihugu cya Israel yamaze kunenga cyane Netanyahu, avuga yuko Netanyahu yatsinzwe ndetse kandi ko yamanitse amaboko kuba yemeye agahenge mu ngusirwa gukomeye cyane nk'uko yabitangaje. Umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi muri Israel Yair Lapid yanenze uburyo Benjamin Netanyahu, minisitiri iwe w'intebe, yateye intambwe ndetse yitwaye muri iyi ntambara nyuma y'uko uwo minisitiri w'intebe wa Israel asohoye itangazo ryo mu ijoro ryakeye. Itangazo ryashyigikiye agahenge ndetse katangajwe na perezida wa Amerika Donald Trump. Ibiro bya Netanyahu bivuga yuko aka gahenge k'ibyumweru bibiri katarimo cyangwa se katareba igihugu cya Liban nk'uko yatangiye kuba yakagaho ibitero, nubwo Iran ndetse na Pakistan byombi byavuze yuko Liban iri muri ayo masezerano ndetse kandi ko itagomba kuba yaraswaho uburyo ubwo ari bwo bwose ko nayo biyireba. Rapid yavuze yuko ibi ari akaga ka politike kuri igihugu cya Israel. Yagize ati Israel Rapid kandi yagize ati Israel nta nubwo yari ku meza mu gihe hafatwaga ibyemezo birebana n'inshingano ndetse n'umutekano w'igihugu cyacu n'uburyo amasezerano n'agahenge byose byashyirwa mu bikorwa. Yakomeje kandi agira ati igisirikare cyakoze ibyo gisabwa byose, abaturage bagaragaje ukwihangana kudasanzwe, ariko Netanyahu yaratsinzwe muri politiki, yaratsinzwe cyane mu igenamigambi kandi ntiyageze ku ntego n'imwe mu zo yari yemeje zose ndetse n'izubwe yari yihaye. Akomeza binenga cyane. Gusa ariko kandi umuyobozi wa ONU Antonio Guterres yashimiye uburyo agahenge kashyizweho hagati ya Amerika ndetse na Iran, ariko kandi akomeza kunenga uburyo ki igihugu cya Israel cyakomeje kwangiza agahenge kikarasa ku gihugu cya Liban. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU Antonio Guterres yashimiye itangazwa ry'agahenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran ndetse n'iry'agahenge k'ibihugu byombi ndetse n'ibyumweru bibiri byumvikanywe nk'uko umuvugizi we yabivuze. Itangazo ryasohotse rigira riti Antonio Guterres arasaba impande zose ziri muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati kubahiriza inshingano zayo zose zo mu masezerano ndetse n'amasezerano mpuzamahanga no guhagarika ndetse no gukurikiza ingingo zose z'agahenge ziyakubiyemo ndetse no mu rwego
wo guharurira inzira amahoro arambye kandi yuzuye mu karere. Antonio Guterres yavuze yuko ashimira byimazeyo ibikorwa byose bya Pakistan ndetse n'ibihugu byose byatumye agahenge kagerwaho. Igihugu cya Pakistan ndetse n'Ubushinwa byakomeje gukoresha ibikoresho byose kugira ngo habeho kano gahenge ndetse n'intambara ibe iyahagarikwa, by'umwihariko Abanya-Iran gusa ariko kandi Abanya-Iran benshi bahateraniye i Tehran mu mujyi mukuru wa Iran nyuma y'itangazwa ry'agahenge, bishimira yuko ari itsinzi igezweho. Rero benshi baje bafite amafoto menshi cyane y'umuyobozi wabo w'ikirenga Mujtaba al-Khamenei ndetse na se wahoze ari umuyobozi w'ikirenga Ayatollah al-Khamenei, bashimira itsinzi ndetse bafite amadarapo y'igihugu cya Iran, ariko kandi benshi batwika andi madarapo y'igihugu cya Israel ndetse na Amerika, bavuga yuko ari itsinzi ikomeye cyane, mu gihe benshi biteze yuko baza kuraswa bagatsindwa nk'uko Trump yabasezeranije. Benshi batunguwe no kumva yuko agahenge kumvikanyweho. Abanya-Iran benshi batari mu murwa mukuru Tehran mu mujyi mukuru wa Iran, bishimira agahenge ndetse no kuba bumva ko bataba bagipfuye mu gihe cya vuba. Abenshi muri abaje bitwaje amabendera n'amafoto y'umutegetsi w'ikirenga wa Iran Mujtaba al-Khamenei nyuma y'uko hatangajwe agahenge. Uko abantu bakiriye aka gahenge muri Iran biratunguranye cyane nk'uko bivugwa n'umunyamakuru wa BBC uri muri kino gihugu cya Iran mu ishami ry'Igipersi i Washington. Ikindi kandi nuko benshi bari kwiruhutsa ndetse bakanishimira yuko ingomero z'amashanyarazi zitazaraswa ndetse ariko n'ibindi bikorwa byose bya civile bitazaba byaraswaho nk'uko Trump yabisezeranije yuko agiye kugira umuyonga igihugu cya Iran, kuko amaze iminsi atangaza yuko kuri uyu wa kabiri agomba kuba yagira umuyonga igihugu cya Iran mu gihe kitaba cyemeye kumanika amaboko cyangwa se ngo gifungure umuhoro wa Hormuz ndetse peteroli icamo izenguruke ku isi. Trump kandi yashimangiye yuko igihe cyose byose bizaba ngo nuko Amerika izaba ikomeje kugenzura umuhoro wa Hormuz byanze bikunze. Gusa ariko kandi ibitero byakomeje cyane nubwo Amerika na Iran byageze ku mahoro ndetse n'intambwe yo kugera ku gahenge. Israel ntabwo bikozwa mu buryo bugiye bitandukanye, kubera ko kugeza uyu munsi ibitero byatangajwe mu bihugu byinshi cyane nyuma y'uko agahenge kagezweho. Mu gihugu cya Iran, ibitangazamakuru byo muri Amerika bisubiramo amagambo y'umutegetsi wo hejuru muri Israel, byagaragaje yuko Israel igikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cya Iran kugeza no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mbere y'uko agahenge gatangazwa. Ibi bibaye nubwo uko bigaragara ibiro bya perezida wa Amerika byitwa White House byahamirije ntaramakuru AFP ko Israel nayo yemeye amasezerano y'agahenge. Israel kandi yavuze yuko yemeye agahenge ariko yuko mu gahenge yemeye igihugu cya Liban kitarimo. Ibitero byinshi kandi byakomeje mu gihugu cya Israel, kuri ko ibitero byinshi byakomeje gutangazwa ndetse kandi bikomeza kuba mu gihugu cya Israel cyane cyane mu murwa mukuru Yerusalemu, aho abanyamakuru b'ikinyamakuru BBC bari muri uwo mujyi babitangaje ngo muri uwo mujyi wa Yerusalemu ngo bumvise ibintu byinshi biturika byakomeje kuba muri kino gitondo. Ikindi kandi humvikanye ibiturika byinshi cyane, hari kandi ngo n'ubutumwa cyangwa se ubuduha bwakomeje kumvikana kugira ngo abaturage benshi bajye mu bwihisho ndetse banakomeza kwitabara no kwirwanaho kugira ngo Iran itaba yabahitana, kubera ko byari bikomeye cyane. Ibitero kandi byakomeje byinshi mu gihugu cya Bahrain, kubera ko minisitiri w'umutekano mu gihugu cya Bahrain yatangaje yuko inzogera zavugijwe zisaba abaturage gushaka aho bahungira ndetse n'uburyo bakwikingira ibitero bitandukanye byagabwe n'igihugu cya Iran. Ibitero byinshi kandi byakomeje kumvikana mu gihugu cya Iraq, nk'uko minisiteri y'ingabo ya Qatar yatangaje yuko misile nyinshi zari zigiye ku gihugu cyayo muri Qatar zahanuriye mu kirere zitaragera ku ntego zazo zo kuba zagabwa mu gihugu cyabo cya Iraq, ngo nyinshi muri zo zahanuriye mu kirere. Ibitero kandi byakomeje muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, nk'uko minisiteri y'ingabo ya UAE cyangwa se Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje yuko igihugu kirimo guhangana n'ibitero bya misile ndetse n'indege zitagira abapilote zizwi cyane nka drone zivuye mu gihugu cya Iran. Muri Arabie Saoudite kandi naho ntabwo byari byoroshye, kubera ko mu masaha makeya cyane ashize abashinzwe ubwirinzi bw'abaturage muri Arabie Saoudite batanze amabwiriza nibura 2 yo kwitwararika cyane cyane ku kuburira kwa mbere nyuma y'uko hatanzwe ubutumwa bwemeza yuko nta kibazo kiri aho ngaho, nk'uko byatangajwe ku mbuga nkoranyambaga z'ubuyobozi bw'ubwirinzi bw'abaturage bwa Arabie Saoudite ndetse n'umunyamakuru wa BBC uri aho ngaho Riyadh yabitangaje, yavuze ko ibitaro byari byoroshye habe n'aka na gatoya. Muri aya masezerano Trump yavuze yuko agahenge kagezweho hagati ya Amerika ndetse na Iran, ndetse Trump avuga yuko ari itsinzi yuzuye ku gihugu cya Amerika nk'uko Trump yabigarutseho. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze yuko
nta gushidikanya guhari yuko Amerika yageze ku gahenge ndetse no ku ntsinzi yuzuye ngo nyuma yo kwemeranya na Iran yuko agahenge k'iby'umubiri kaba kashyirwa ndetse kakanobahirizwa. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru AFP nyuma yo gutangaza ko agahenge kumvikanye n'impande zombi, yavuze yuko muri ayo masezerano gahunda ya Iran yo gutunganya uranium izitabwaho neza cyane kurusha uko mbere yari imeze. Yagize ati iyo bitaba ibyo ngibyo sinari kuba nemeye ayo masezerano ndetse n'ako gahenge. Nta makuru arambuye yatanze ku kuntu bizagenda kuri iyo uranium izaba yakomeje kuba yatunganywa. Trump abajijwe niba azasubira ku bikangisho bye byo uko mbere yakomeje kuvuga yuko azasenya ingomero z'amashanyarazi za gisivile muri Iran hamwe n'amateme yose ya gisivile igihe cyose amasezerano yaba atubahirijwe, yavuze gusa ati ibyo ngibyo muzabyibanira. Trump kandi biteganyijwe yuko azagira uruzinduko mu Bushinwa mu kwezi gutaha, aho azasura perezida w'Ubushinwa Xi Jinping, ndetse yagize ati numva ko ari yego. Yavuze iri jambo yego ubwo yarabajijwe niba Ubushinwa bwaragerageje kugira uruhare mu kuba aya mahoro ndetse n'agahenge kumvikanyweho karumvikanye kuko cyane bizwi ko igihugu cy'Ubushinwa ari inshuti ikomeye cyane kadasohoka cy'igihugu cya Iran. Bityo Trump yemera yuko Ubushinwa bwagize uruhare rukomeye cyane mu kuba kano gahenge karumvikanyweho ndetse n'igihugu cya Pakistan ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Muri kano gahenge kandi nk'uko Amerika ndetse na Iran byabyemeranijwe nuko yemereje gufungura umuhora wa Hormuz nk'uko babyemeranijwe, ariko umuhora ukaba wakomeje kuba wavugisha benshi kubera ko ntabwo urimo kugenda unyuzwaho amato atwaye ibitaro nk'uko byatangajwe. Perezida wa Amerika Donald Trump azi yuko nyuma y'ibiganiro ndetse n'ubutegetsi bwa Pakistan hazabaho agahenge hagati ya Amerika ndetse na Iran niba Iran yemeye yuko ingendo ziba muhora Hormuz. Gusa ariko ubu nubwo abyemera ariko ntago byagiye bitangazwa cyese ntago zanyuzwemo. Trump yagize ati nemeye guhagarika kumisha ibisasu ndetse no gutera Iran mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 2. Aka kazaba ari agahenge k'impande ebyiri. Mu butumwa bwe ku rubuga rw'inkoranyambaga rwa Truth Social, Trump akoresha yakomeje avuga yuko azemera agahenge k'ibyumweru 2 ndetse kagengwa no kuba Repubulika ya Kisilamu ya Iran yemeye byuzuye aka kanya kandi mu mategeko mu mutekano gufungura umuhora Hormuz. Mu itangazo yasohoye ku rubuga rwe nkoranyambaga rwa X mu izina ry'inama y'ikirenga y'umutekano wa Iran, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa gihugu cya Iran Abbas Arghchi yagize ati niba ibitero kuri Iran bihagaritswe, ingabo zacu zikomeye zizahagarika ibikorwa ndetse na operasiyo byayo byose by'ubwirinzi. Yongeraho kandi yuko mu gihe cy'ibyumweru 2 bizaba bishoboka kunyura muhora wa Hormuz umutekano wuzuye kandi urambuye. Kubuza ibikorwa bw'ingabo za Iran ndetse hanazirikanwa neza aho ubushobozi bw'ibya tekinike bugarukira. Minisitiri w'Intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif yatangaje yuko ku rubuga nkoranyambaga rwa X yuko Iran ndetse na Amerika byemeranijwe agahenge ndetse gatanga icyizere ndetse kakagomba gutangira aka kanya mu gihe cyose yabitangaje kuri wa gatatu mu gitondo. Harimo kandi yuko Libani ndetse n'abandi bino bihugu byose yuko bigomba kubirebwa na kano gahenge. Ashimangira kandi yuko Pakistan izakira ibiganiro by'impande zombi ku wa gatanu mu murwa mukuru Islamabad muri Pakistan. Eseri yavuze yuko ishyigikiye kano gahenge ariko yuko Libani itari muri kano gahenge kemejwe n'impande zombi. Intambara ya Amerika na Israel yatangiye ku 28 Gashyantare muri uyu mwaka, ubwo byatangiye hicwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ku ikubitiro n'abandi benshi bakaba barakurikiyeho uko iminsi yagiye itandukana. Abenshi kandi bakomeza gushimangira yuko bizatwara igihe kirekire kugira ngo umuhora wa Hormuz ufungurwe ndetse no kugira ngo urujya n'uruza rw'amato muri Hormuz rero rwasubira uko mbere rwari rumeze. Agahenge k'ibyumweru 2 katanzwe na Perezida wa Amerika Donald Trump mu ijoro ryakiye gasaba Iran kongera gufungura umuhora Hormuz, ariko mu masezerano mu by'ubwikorezi bwo mu nyanja. Lalas Jenis yahoze akorera ikigo cy'ubwikorezi cyo muri Denmark cyitwa Mark yabwiye ikiganiro cyitwa Today cyo muri BBC kuri radio ya Kane ko nta kintu na kimwe kizahinduka mu by'ukuri kugeza ubu ngubu, nta n'ikirahinduka muri uwo muhora Hormuz mu nyanja. Ndetse kandi yongeraho yuko bizafata igihe kugira ngo icyizere cyongere kuba cyagaruka ndetse cyasubira uko mbere cyari kimeze ubwato ndetse n'urujya n'uruza muhora Hormuz busubira uko mbere bwari ibumeze. Yavuze kandi yuko yiteze kubona amato menshi azasohoka mu kigobe cy'Abarabu mu minsi mikeya iri imbere, ariko uyu munsi ko bitaratangira kuba byakubahirizwa. Ariko kandi
avuga ko azaba ari make cyane ukurikije ayinjira ngo kubera impungenge ko ashobora kugwa mu mutekano ndetse no mu mutego niba agahenge kaba karenzweho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni mu gihe Trump avuga yuko we na Iran barimo bakorana cyane ndetse bakorana bya hafi ko bongeye kuba inshuti z'akadasohoka kubera ko mu butumwa Perezida Donald Trump yanditse yashyize ku rubuga rwa Truth Social mu magambo yagize ati twemeza yuko ubuyobozi bwa Iran bwahindutse mu buryo butugirira akamaro, ubu rero dushobora gukorana nabwo ubwo buyobozi kubera ko bwarahindutse. Trump avuga yuko Iran itazongera gutunganya uranium kandi yuko Amerika izakorana n'igihugu cya Iran muri Tehran kugira ngo buzuze ndetse kugira ngo bongere bakureho ibisigazwa bya nucleaire byose byashyizweho n'impande izombi. Yongeraho kandi Trump ati kugeza ubu uko bimeze ko aka kanya birimo kugenda neza kandi birimo kugenzurwa neza n'impande izombi. Ati nta kintu na kimwe cyakozweho kuva twakumvikana, ati kandi turimo turaganira neza na Iran ku bijyanye no kugabanya ndetse turi kumvikana uburyo umuyoboro wa Hormuz wafungurwa cyane cyane mu gihe mu minsi 15 niyo gahenge yumvikanyweho bizaba byose byagenze neza nk'uko yabishimangiye. Ashimangira ko ubuyobozi bwa Iran bwarahindutse ari itsinzi ikomeye cyane kandi yuko bazakorana bikagenda neza. Abenshi kandi bagashimangira yuko hari impamvu nyinshi zishobora kuba zatuma kino kibazo kitaba cyarangira kubera ko Iran ifite uburyo bwinshi ngo yirwanaho bukomeye cyane, ngo impamvu nyinshi uburyo Iran ishyirwaho ubushobozi ndetse uburyo bwinshi butuma habaho agahenge katakumvikanwaho ngo ni tekinike nyinshi Iran yagiye ishyiraho. Akenshi rero ngo kwishwa kw'abayobozi ba politiki ndetse n'abagisirikare b'ibihugu bitera akajagari cyane hirya no hino ku isi, ndetse ariko ngo rimwe na rimwe igihugu kigahungabana cyane kandi kikaba cyasenyuka, ikindi kigasenyuka mu buryo bukomeye cyane kikaba cyacikamo ibice. Ariko kandi ngo muri Iran siko byagenze nk'uko benshi bari babyiteze. Ibi bishobora guterwa n'uko bakoresheje uburyo bw'ubwirinzi ndetse ubwirinzi buzwi nka Mosaic Defense. Ubu ni uburyo bw'ubwishingizi cyangwa se bw'ubwirinzi bushingiye ku kudashyira ububasha bwose ku rwego rumwe cyangwa se rwo hejuru, ahubwo ububasha bugashyirwa no ku bayobozi bo mu nzego zo hasi. Ariko kandi abo bayobozi baba bafite urutonde rw'intego zose bagomba kuba bageraho kandi yuko bahabwa ububasha bwo gukora mu bwigenge ntaho barebera ikindi, bagakora batategereje amabwiriza ava mu murwa mukuru i Tehran mu bayobozi bo hejuru. Abo bayobozi baba ngo bafite urutonde rw'intego zose bagomba kugeraho kandi yuko badahabwa amabwiriza n'ubushobozi bwose bwo muri Iran, ahubwo ngo bakora bo ubwabo bonyine batategereje umuyobozi wo hejuru, ikindi batategereje amabwiriza cyangwa se ubutumwa buva muri Tehran no mu nzego zo hejuru mu nzego za leta. Ibi ngo byafashije cyane kwirinda uburyo bwa Amerika ndetse na Israel bwo guca umutwe ubuyobozi, aho hafi y'abayobozi bose bakuru muri Iran bamaze kwicwa ariko igihugu cyemeza kuba cyakwihagarara. Ariko banavuga ko ibi ngibi bishobora kuba byabangamira amahoro iyo hatabayeho umurongo uhamye. Gutanga amabwiriza yo guhagarika imirwano bishobora kuba byagorana cyane. Birumvikana ko rero tutazabimenya vuba, ariko ibi ngibi ngo birashoboka gutuma ibitero bikomeza ku mpande zombi, nubwo ubuyobozi bwa politiki Tehran bwaba buri kugerageza kugira amasezerano uburyo bwayubahiriza, ariko bitewe na kino kintu ngo bubatse ngo byaba byatuma amasezerano atagerwaho mu buryo bwari bwitezwe n'uwo ari we wese kandi ukomeye. Ikindi kandi nakubwira nuko umuyobozi umwe muri Liban yamaze gutabaza atari ibihugu bitandukanye by'inshuti kugira ngo zibe zaza kumufasha bahangane n'igihugu cya Israel gikomeje cyabeshaho misile n'ibitwaro bya buri munsi. Ikindi uyu muyobozi avuga yuko Israel ikomeje kuba misile zikomeye cyane n'ibitero biteye ubwoba ku gihugu cya Liban, ndetse avuga ko bazagicamo kabiri. Kugeza uyu munsi Israel imaze kurasa misile nyinshi kuko nagera ku 112 bamaze kwicwa na misile z'igihugu cya Israel mu gihugu cya Liban. Ikindi nuko Israel yavuze yuko gahunda ifite ari ugucamo kabiri igihugu cya Liban nk'uko yabitangaje, kuko amasezerano yasinywe ntabwo ari igihugu cya Liban. Umuyobozi aravuga yuko ahamagara ibihugu bitandukanye by'inshuti kugira ngo babe ibaza kuba bayifasha. Yavuze ko misile zakomeje kumvikana mu murwa mukuru Beirut cyane cyane ngo bahangana n'ingabo zitandukanye za kino gihugu, ndetse yuko ubuyobozi bukomeye cyane cyane ngo igisirikare cya IDF cyavuze ko kizakomeza kuba cyagaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Liban kugira ngo bahangane n'ubufasha umutwe wa Hezbollah uha igihugu cya Iran. Reka ngushimire banye nanjye muri aka kanya muri amakuru agezweho. Ngewe nitwa Ajab Omarashi, nayo gano byacu birakomeza. Imana ibarinde.